aku pengen sugih. Aku wis buka toko online. Wong e do ngelek tok. Piye iki, Cuk? Ranjangi tapi durung bayar. Iki meneh apa meneh lah ya Allah. Ya kakak, nanti adanya itu hari Selasa, baik ya. Memang kayak gini lah, Cok. Ngolek duit. Nanti saya kabarin. Ya kakak, mohon bersabar. Ini lagi cobaan. Gila. Orang-orang kayak pusing mobil. Beranak ML wae bocah iki. Kadan. Naon sih? Jadi kuliah. Gedeng. Gedeng. Astagfirullah. Sebel, Cok. Jadi kuliah, Cok. Gedeng main ML heula lo ka kuliah. Lah kuliahmu gopo? Entar mungkin lamun misalkan aya kuliah karena gak berangkat, aing keur main ML heula kedeung pada sia gawe wae. Wis tatako. Apaan tako? Tako itu bertanya. Terus nanya naon saya teh ka aing, rek nanya naon. Sia tuh urusan beta pagawean sia teh lakun teu da. Sik to, Cok, aku tak ngomong. Ya, sia sih ngajak ngobrol, baik tak be. ngomong dhisik. Baik beto aing tuh. Urusan kuwi, apa iso marake sugih kuwi? Ngajak ngobrol baik sih. Tak, kok kuliah apa? Aing kuliah ya, aing kuliah. Mumpung keur aing keur santai, aing main ML heula kedeung, sabar. Daripada eta, geus mending saya ulah gawe lah. Percuma duitan. Tuh, kok duitan? Eta tak kandani. Ya kan? Aku iki golek duit. Ning kene lho, Cuk. Lah kowe kuliah main ML. Itu apa kowe? Bekerjalah selagi muda. Bekerja ML. Kerja kok main ML. Enggak dong. Daripada sih ya mati. Makanya ulah gawe wae cengeng. Ulah gawe wae segera liburan ulah gawe wae. Liburan sok ndi? Liburan kok main ML. Iya ngaranna nge-refresh otak. Ijo tak kandani. Kandani, aing dikandangi ya. Gua kasih tahu gitu. Wih. Oh iya. Kalau bahasa Indonesia. Ya, sia-sia aja ngobrol wae pae aing lah. Kilo. Ngene iki golek duit ngene iki daripada gue main ML ngono kuwi. Itu apa kowe? ML Mobile Legend. Pinter dong. Bodoh ngekill aing pinter tuh. Piro pinter aspatable. Piro kill piro? Genep pae 5 aing. Epic. Malah Epic. Nih kira aja. Terus kieu bae sia eta gawe kumaha urusan sia eta gawe sia kumaha pagawean sia. Loh. Dadi kumaha? Ndok duit. Duitna mana? Bu, 400.000. Mana? Kieu mah yang nempo mana? 400.000. Apaan patang tulang, ha? 400.000. Walah. Lumayan. Bating salah lana. Iso kanggo pasang lilin. Modal lilin 1.000. Kok jualan kok segitu masang lilin? Kumaha ceritana tuh? Siapa sugih? Sugih naon sugih? Kaya. Kakek Sugiono. Hancur. Sugih. Sia sih ngajak ngobrol bae aing pae wae lah. Aing main ML aing makin pintar, aing makin bodoh. Sia sih diajak main ngobrol mulu sih. Wis to, Cuk. Geus lah enak kayan sia naon. Nah, tak ada nih. Teteko. Aing AFK kuliah jurusan apa? Aing kuliah jurusan manajemen. Supaya aing jadi beunghar. Kayak lamun aing geus gawe, eleh sia ku aing. Nah, emang iso ngono kuwi? Bisa dong. Anda kuliahan gitu loh. Emang ana yang kuliah manajer? Wah iya, saya nyahonya. Eta, nongerna presiden kan kuliah. Tapi kan gak eneng manajer, Cuk. Iya. Wah, sih aku sempat nyaho. Gak eneng. Iya. Sartiku jurusan yo. Bogor, Jakarta. Tangerang, Depok. Ya terus
Tapi jurusan naon, jurusan mobil kunyuk. Jurusan. Iya. Setan saya. 5 jurusan kuliah. Terus University. Ya kursus jurusan karepmu. Lah kowe nek bar kuliah melapo? Melapo nek bar kuliah. Melapun. Mau kemana? Oh iya. Mau kemana? Ya aduh. Mumpung keur aing apa masuk kuliah aing cuma aing keur santai heula. Aing kom rebahan biasa. Iya kan? Aku teh kok bar kuliah ki melapo. Bayar kuliah. Habis selesai kuliah itu mau ngapain? Contoh itu aja. Iya aing bingungnya lamun misal Habis kuliah mau ngapain? Oh iya. Aing lamun matus kuliah ka mana ya? Teu nyaho. Kok gak ngerti sih? Tapi kan aing hayang jadi manajer gitu. Jadi engke daripada saya cicing di handphone komputer kieu, mata engke na bimpit. Loh. Zaman saiki ki serba instan, guys. Insan kumaha? Golek duit iso saka HP. Ora usah main ML. Iso otak-otak pakai komputer. Main ML eta jeung refresh otak. Daripada saya kos gitu, pusing kan nu order. Duduk kok ngerepes otak, dedel otak. Apa Dedil. Nanti aing bahasa sih ya kunyuk. Iki lho, Cok. Kumaha, gerak kumaha. Ih, ki bocah loro ngapa sih pada berisik baik? Ya Allah. Pada ngapa sih jane berisik baik kat mau ya Allah. Kak, si tangkurak kita bang Sinota. Aku lho, Cok. Saya tadi ngomong baik, mau coba wae tadi kan bener. Loh, kok aku yang salah ya? Aku kan cuma apa ya bingung juga kan ngasih tahu. Merenya ho naon, manya bang Sinota tadi merenya ho ka aing kitu nyarekan. Manya, gawe tidak neneng lilin di peting. Lho kan, simpel oke. Pokoknya iki lho, sing gawe pusing ki. Yang pusing naon aing main ML pugu-pugu. Apa sih? Kayak apes. Apes aing teh apes alhamdulillah aing hirup aing aman-aman wae. Apes sih, Bang. Apes. Wis loro pada gelut kowe pada bae bocah loro. Apa sih jadi bocah loro pada ribut baik berisik. Iki lho, Cok. Si konyo. Iki. Siji. Cak, ngomong sih bener. Ini lho, tak ceritain di sini. Iya, apa Aku- Ben? Aku kan lagi buka-buka tokoku, toko online ya kan. Ya biasalah aku melayani konsumen. Tapi kui mau ono apes nih buriku caiki. Nah caiki main ML wae takon kuliah ora gelem. Atuh tadi aing main ML tadi kukulunut bae. Oh, aing ogok gue orang bubuk. Atuh aing. Kowe bocah kan kuliah kan bocah kuliah, Mbok. Iya. Kuliah. Heeh. Lah kan kuliah aku dolanan game bae main ML gue. Main ML. Takon makan kuliah ora gelem main ML wae caetan iki. Pancen kucruk kowe. Main ML jeung refresh. Makanya kalau sobat tinggal we refresh main ML supaya fresh otak. Refresh. Emangnya gue gawe refresh. Refresh dong, coba lawan victory. Kowe kuliah apa? Kalau jurusan Dibayar apa ora? apa? Dibayar apa ora? Dibayar naon? Main ML. Dibayar duit masa godong. Kuliah bayar. Bayar. Main ML Enggak. Ayo. Gratis. Ya terus kuliah itu duit. ento apa ento? Dapat uang. Kowe. Kuliah dapat nanti kalau udah kerja. Enggak kerja. Main ML Dapat. Kalau- Oke, lamun nggak saya pertandingan. Pertandingan kapan gue pertandingan kapan, Jal? Atau Main mungkin gigi kalau bayar orang victory bae. Aing nanya ya nya. Nya tadi manehna masa bisnis online tapi titah tipe tinggal titah main lilin. Sing penting kan usaha. Usaha sih usaha, suki sih suki tapi nggak gitu-gitu juga. Sing penting kan usaha. Suki sih suki tapi nggak harus gagal lilin juga. Oh, ada ikhtiar, Bro. Ikhtiar daripada kowe. aku dia lagi kos kedo. Ikhtiar. Apa li? Ada ikhtiar di luar, Ya, ada ikhtiar di dalam. Iya, sing penting usaha. Sia, Ikhtiar. Kan ujung-ujungnya nyari duit. Saya menonton manehna Teteko, kowe kuliah ujung-ujungnya golek apa? gawe Gawe entuk apa? ngan duit. Nah, sama kan? Iya. Kau buka toko, pasar lilin, itu
duit. Sing penting duit kan. Bener iki. Ya. Ya kok sing salah lah. Terus saya Kuliah orang gelem. iya naon ya gawe. Ayo, saya Bang, saya Bang. Saya naon sia. Iki Saya kan tadi menangkan manena, ya menangkan si kunyuk si kupret. Ah terus saya gawean naon sih? ya saya. Lah kuwi Kuwi iki mel apa, Bang? ayo kerja. Kerja naon? Kerja apa, Bang? Ya mulai kerjaan. Kok boleh kerja sih? Lah iya Bang. Masa pegawai di gempok? Saya tak kok. Lulusan apa, Bang? Lah aku ora sekolah kepriwen. Ini pengen kerja apa kok? Orang lulusan apa iki? Ya sing penting kerja apa bae. Apa bae? Kerja naon sih gawe naon? Wis meni saya ulah gawe, main ML bengis khususan. Ah lagi maning malah kan maning dong. Yang penting golek duit kerja. Nah, Ya daripada gawe tuh menang-menang. kan jenenge aku apa? Apa saya iki? Saya gawe. Enak siapa iki? Saya gawe kan Apa sih? Apa sih? Jadi terima kan. Laju sia gawe. Ah. Ujung-ujungnya suwe. Eksekusi. Siap?